دکیا پولیس ایریا یاروشار ندی اچھا سے ناشناسی مردمانی لاش دستیاب تک پولیس پنچو نریدا صحیح مردمان تیر جنک بتک لاش ازری کاروائی واسطہ ڈی ایچ کیو اسپتال دکیا سر کنک بتگا کوادر شارہ ہوا جیونی سربندن پیشکان او ایدگا کشگری دمگا آپے قلت ودی بتک آپے قلت ہلاو شہری دگانی سرا زہر شانی کنگا لاچارا دومی نیمگا شہریانی گشکی کہ آپے قلت شدت اختیار کو تک ٹینکر مافیا ہم سرگرما چارہ بغیر 5,000 کلدارہ بابیوں کے ٹینکر نو 20 بغیر 25,000 کلدارہ باب ہو گئے کراچی دبگ لیاری بغدادی ماڑی کب کے سبب بازے کول بے لوگ بتگا و بازے مردم بیران ہم ویلا اثر مندی مردمانی زندہ زابانی آماچے آبی لوگاں بلے آہاں سرکاری ادارہانی نیمگا چاہچ وڑے متبادل جاہ دیگ نب ہو گئے مظہر وزیر شہباز شریف گشتر کی زرعی فائنینسنگ واسطہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طریقہ کار اختیار کنک بھی شہباز شریف چیر دستیا زرعی پڑے دیم روی درگتا چارو ٹپاسی دیوان برجم دارک بھی تک دیوان آئیے زرعی اصلاحات سرا عمل درآمد بنداد کنانا دہکانا آسان وام فراہم کنگے کڈنی داتر وزیر خارجہ اسحاق ڈار گشتہ کے بیان استمانی و دمگی معاملات سرا ترکیہ و پاکستان موقف یک کے پاکستان جتائی پڑے تہا ترکیہ تجربہ چا مستفید ہو گئے پاک ترک دفاعی کمیٹی یعنی دیوان ستمبر ماہ بھی دو ملک کا اقتصادی امور ثقافت و دفاعی پڑا تعاون گیش کنک بھی شادات کوٹا یک نیمگا واک کے واسطہ ہاسی پارک نیز اگا کسانی پارک ہستاں گوڑا آسراتی اچھا زبارہ انچو کے ریلوے اسٹیشن نزدیک کے پارک کا ہچوڑی آسراتی نیز وابڈا کارگسا لیبر حالد ماں لیڈیز پارک بستگی بازے سالہ چا جوڑ کنک نبوتا میونسپل انتظامیہ نیمگا کروڑا کلدار پارکا نسرا ہرچ نبوتک بلکہ کرپشن آماج بتگا پاک فوجی شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری گشتہ کے قصے ہم پاکستان ایٹمی پروگرام نشانک جوڑ کنگے جرت نکا پاکستان ایٹمی پروگرام سرجمہ محفوظ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری گشتک بانی پی ٹی آئی چکا پاکستان آہگ لوٹی بانی پی ٹی آئی چک بائے دے پاکستان بیاں بچارا کہ بانی پی ٹی آئی چو پاکستان گو کلواڑ کتا امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان گشتک لیاریا ماڑی کب کے ویل صوبائی حکومت نااہلی سندھ حکومت ادارہ کرپشن ہوارا 588 ماڑی مخدوش و 51 ماڑی گیش حساسا متبادل جا فراہم کنک سندھ حکومت ذمہ واری لیاری ویل یو کا یک کی ویل نے گستہ ہم ایوڑی بازی ویل بتگا سینیٹر شیری رحمان گشتہ صدر آصف علی زرداری استعفیٰ دیے گے حال بھی بنے یک پندل درجہ جمہوری ڈھانچے نزور کنگے کوشش تھیں صدر زرداری وتی مرضی سیاسی بصیرت اچھا درستی اختیار پارلیمان اثر کت کام ای تاریخی گام پارلیمانی جمہوریت مضبوطی بنے آئیے موجودگی گپے ضمانتے کے آئین پارلیمان و جمہوری ادارہ محفوظاں بنجائی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان گشتہ کے NH ترقیاتی منصوبانی تا تاخیر ارگز برداشت کنگ نبی افسرانہ آخری مودیانہ کار رفتار تیز کنگے کڈنی دا تک بنجائی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سروگیہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اہمی دیوان بھی تک آئی تہا بڑھ جائیں ترقیاتی منصوبانی درگتا تفصیلی جائزہ زیرک بتا پی ٹی آئی رہشون سلمان اکرم راجہ گشتہ بانی پی ٹی آئی چکاں تحریک بار جوڑ کنگ آہنی اکے فیملی بانی پی ٹی آئی سیادی جتائی نوعیت ایرکا بانی پی ٹی آئی و بشرا بی بی حق کے
آہانی سزا معطلی درخواست گوش دارک بھی بے نظیر بھٹو اہم تحریک لائن تر تاریخ بازی روچا دگانی سرا تحریک چلائنک بتا امریکی صدر ٹرمپ گشتہ روسی صدر پیوٹن اچھا ناوشی روسی سرا پابندی درگتا غور کن گئے 1 اگست چا ٹیرف وسیلہ آمدنی امریکی موصول بوک بنداد بتک آئی یورپی یونین مصنوعات سرا امریکی ٹیرف درگتا نیم دیست یورپی یونین دیم دام ما ایران وتی بمبار طیارہ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کو تک چین اچھا میں سیادی شربہ چین میں تجارتی معاہدے معاملہ باز منصفانہ ہو گئے سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستیہ درستی محکمانی انتظامی سیکریٹری ریاسی دیوان برجم دارک بتگ دیوانہ سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی گشتہ گڈ گورننس او سروس ڈیلیوری واسطہ مزدی پیمانے اصلاحات ناگزیری اصلاحاتی ایجنڈا دیما برگی سرفراز بگٹی گشتہ کے ترقیاتی اسکیم ذمہ داری ہمگرنچی محکمانگی ابشار جمعہ بازار تیرگواری ویل پیشت کا ویل آسر 1 سال بول 1 مردے نے کشگو تک پولیس گشگین کے ویل غیرت نام سرا ویتا جبکہ مبینہ قاتلہ واردات پد وطا قانون حوالہ کو تک پولیس ردا ویل گیشے پد ٹپول بڑھ جاہیں بنجائی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب گشتہ ٹیکس پالیسی سازی مزید مؤثر جوڑ کرنے واسطہ ٹیکس پالیسی آفیسر FBR چا وزارت خزانہ کا منتقل کنک بتک پاکستان بزنس کونسل ڈل لگو گند نندا وزیر خزانہ کا پالیسی سازی مشاورتی عمل تسلسل یقین دہانی کنانا کونسل قیادت بدلی خیر مقدم کو تک اور نو کی ٹیم سرجمہ کم کے صدقی داتا دریائے سندھا بھکرے دمگا فلڈ سیزن انودا درستہ مزنے آپے ریلا آہگ چا کسانی درجہ ہار نیامی درجہ نزدیک کا سربتک محکمہ آپاشی ردا چشمہ بیراجہ آپے آہگ 6,68,656 کیوزک جبکہ اخراج 6,62,465 کیوزک ریکارڈ بتا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستیہ صوبائی ایپکس کمیٹی نوزمی دیوان برجم دار بتک ایپکس کمیٹی دیوانہ تیم رویہ ترقیاتی منصوبہ زیر غور کنک بتک حاصل فیصلہ ہم کنک بتگاں دیوانہ چتران کنانا سر وزیر گشتہ کے قسم ریاست خلاف کار کنگے اجازت دیگ نبی پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کوئٹہ پریس کانفرنس کو تک بلوچستان یونیورسٹی نو دربر سرا عرش امتحانات معطلی یونیورسٹی بند کن کے فیصلہ درگتا پریس کانفرنس کنانا رہنما سیف اللہ خان گشتہ قلت شرپسند پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے پنچ نو دربرہ لٹ پل نشانک جوڑ کو تک چریشیہ یونیورسٹی امن فضا خراب تک کوئٹہ کمرانی روڈ سرا ناشناسی مردم تیرگواری اچھا یک مردمی ویران بھی تک ویران بتگی مردم پجار ملک بشیر شہوانی ملک سعید شہوانی نام چبتا علاج سول اسپتالہ سرکنک بھی تک